Апснытәи аҳәынҭқарратә университет аинформациа амедиакоммуникациақәа рҟәша ишәыднагалоит арубрика аҵарадырра аҳәаақәа. Абзера шәымаз акрепсо аҩызцәа. Амикрофон аҿы Алхас Чхамалиев. Ҳара ҳишцәажәоит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҿы иаԥҵоу Владимир Анқәаб ихьӡ зхоу Аԥсуа дыгафилологиа ацентр аиҳабы Ахра Анқәаб. Уи дрылацәажәоит ацентр аартреи аҿаԥхьа иқәгылоу ахыдҵақәеи ԥхьаҟатәи апланқәеи. Иара убасгьы март ҩажәиҩба инаркны ҩажәихәбанӡа ауниверситет аҿы имҩаԥгахараны иҟоу Владимир Анқәаб диижьҭеи ԥшьынҩ жәохә шықәса аҵара иазку жәларбжьаратәи аконференциа. Аԥсуа поет, аҵарауаҩ, литератураҵааҩ Владимир Платонович Анқәаб ихьӡ зху Аԥсуа литература кабинет ҳәа аҳәынҭқарратә университет аҿы иаартын ишдыру еиԥш иҩнызқьи жәба шықәса аахыс Аԥсны раԥхьатәи ахада Владислав Арӡынба ифонд ацхыраарала. Уи нахыс аус ауан ишдыру еиԥш ҳхысыз ашықәс иҩнызқьи жәыҩба шықәсазы Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет ректор академик Олег Алексеи-иԥа иқәҵара инақәыршәаны цәыбри жәыҩба азы иаартын иара акабинет ашьаҭаҟны Аԥсуа дыгафилологиа ацентр Владимир Анқәаб ихьӡ зху ҳәа. Хымԥадареи ахықәкы хадақәа иреиуоуп ишдыру еиԥш Нхыҵ Кавказ инхо ҳаиашьаратә жәларқәеи ҳареи ҳаимадара ихадоу зҵаароуп ҳара ҳабзазараҿы иара убысҵәҟьа даргьы. Уи изныкымкәан аамҭа ишьақәнарӷәӷәахьеит, факт ӷәӷәоуп хымԥада зегьы еицаҳдыруа ижәижәаба шықәса раԥхьатәи ҳаԥсадгьыл ҳаҵхьчараҿы иаадырԥшыз иара уи анаҩсгьы дареи ҳареи. Иҩнызқьи жәа шықәса раахыс иара акабинет ахьынӡаҟаз нас ицентр хаанӡа иаԥҵан апроект абазгаа ҳәа хьӡыс иаҭаны хықәкыла абазақәеи ҳареи ҳаиҭаны иааира, ҳаимадара, ҳаиҿцаара ԥсыхәа ахьынӡамоу ала арҭбаара арҵаулара азыҳәаны. Уи апроект хәышықәса ҿҳәарас иаман хымԥада Олег Алексеи-иԥа ишьақәа ирӷәӷәаз иирдырыз дзықәшаҳаҭыз проектуп, иалагӡаны инагӡаз аҽазызкыз имҩақәҵаз аусқәа ҳаҳәар ҳалшот аспирантураҿы аҵара рҵарц азыҳәаны дара абазақәа ирхаҭарнакцәоу хәҩы бжьҩы рҟнынӡа шааз ишахыԥхьаӡалаз адҵаҟаҵарала аспирантура ишҭалаз абызшәа иеиҿырԥшны абаза аԥсуа бызшәа иеиҿырԥшны рыҭҵаарала аха еиуеиԥшым амзазқәа ирыхҟьаны иахьа иацызҵо ишьақәырӷәӷәо аӡәык-ҩыџьак роуп акәымзар егьырҭ инзыжьыз роуп. Зыӡбахә ҳәоу апроект ашьаҭала ишысҳәаз еиԥш еиуеиԥшым аҭҵаарадырратә практикатә конференциақәа изныкымкәаны ҳалахәын иара убыс арҵаҩцәеи аҵарауааи реиԥшҵәҟьа аиҳабыратә курсқәа рҿы аҵара зҵо ҳастудентцәагьы аӡәымкәа-ҩыџьамкәаны рҽаладырхәхьеит уи. Даҽакгьы иара ажәасахьаркы арҿиаҩцәа нас аҵарауаа риубилеитә шықәсхыҵрақәа ирызкны имҩаԥгаз ахәылԥазқәа џьарак-ҩыџьарак иаҳҳәозар Микаел Чикату изкыз ахәылԥазгьы Мхцы Керым изкыз акәым ҳаԥсны аибашьра анцоз данала иалахәхараҿы ипублицистикатә статиақәа зегьы еидкыланы аҭыжьра иазырхианы иҟоуп уҳәа абас нас имаҷым дареи ҳареи ҳаиҿцаараҿы иҟаҵаз. Аԥснытәи аделегациа афилологиатә факультет адекан Баҭал Антипиԥагьы саргьы иара ацентраҿы аус зуа лаборант аиҳабы Беиа Смаҭ иара убас аԥшьбатәи акурс аҟны иара Нхыҵ Кавказтәи алитературақәа рыҭҵаара зҽазызшәо макьана раԥхьатәи ашьаҿақәа ҳәа ззаҳҳәаша зҽазызкуа ируаӡәкуа Араҳамиа Дианагьы ҳаҟан убарҭ ацентрқәа рҿы ацентрқәа рацәажәара мацара акәымкәан уаҟа имҩаԥысуаз еиуеиԥшым ҭҵаарадырратә конференциақәа аусмҩаԥгатәқәа ҳрылахәын Ҟабарда-Балкариагьы, Ҟарачы-Черкестәылагьы, иара убысҵәҟьа Адыгеиа имҩаԥысуаз жәларбжьаратәи афорумгьы. Ацентрқәа рхаҭарнакцәеи ҳареи иара убыс факультет аумагьы институтқәа рнапхгаҩцәеи ҳареи ҳаицәажәараҿы анапаҵаҩҩын анаҩстәи аусеицуразы раатәи ҳцентри даруаатәи ацентрқәеи ҳаусеицура ҳҽеимадара изызҳау аҿар аҵара аҭҵаарадырра зҽазызкуа аҿар ԥсыхәа ахьынӡамоу ала реиҭаны иааира, реибарбара, реибардырра анаҩс икеибамыжьратәы рымч еимаданы, рԥышә еимаданы, рдырра еибыҭаны аԥсуа дыга бызшәақәа
ирубыстка литература коз вларчапац хамтако рокоз мчибитарла жвихрибитарла анюс убри акамижра гет цара айзерхара рчазыркратоха ацарао идунейца друзых задуру Сергей Пазов рапхин наргылана изныком кона датахи тарака акайсат бжихазнас и хасар тарим цухарам хаскуяна год убри пханзацбух хаза проектала ишатыркын юнески зевшуксарза абазбыз фестиваль абазбыз литература фестиваль хами пургуд дарейсы шукса убысқан пилот проект ахасабала ялцу шалцунас хабаратуха апсу без фокорыша тала апснапи факультета джанас филология факультета джацаразцо апсу без литература заната джацаразцо а студент пшюки гдота пи аюбеби бжарат школа цвет пшюки ала хон зевшуксарза хымпада гохорла кучералими пасида ха чимзрачка яхяны инкылан уяме пкара аха сынпа дервегебри центра нартыз алам талазы ера фестиваль аме пкара рылахан апхери хата загна пи рапхе пи центр рапхе пи шичакуй руакна халахон усқан пи ялохуз растыги дычамачки нартбан из бензер Хинткарат университет студент шарепш гдота периона школка рчын пи ялказ ацютфей гагра пи района чи ялказ ацютфей рылышу гылын зынза везик жүйük рахнанза бахаз адыгия пи хайца жара нас университет пи ханаqa зайца жара и нашатана и рубыс қабырдыги убрюза гуахара арпшын и қалозыр арцютфа ги ай хабрат курс курчацаразцо нас специалитет агнома ги магистратура агнома студент нас адвижи калархна хайтана яйна лекция ко эйцрме пограха университет курчиз бензери из хава ира безфара хараги из хорла тореги нас насахцух я агатып курчага уй хымпада издгылату и хацаркту усу убартка рышатала ира центр захо Владимир Платонович паге дийсынта Иштуру епшна спешини жухшук сацот, қанат Олег Алексей Паги, ректор Хатыпа и Джилета Янко Пха, уха артрап шаатрала, дырдыррала, еще кургылан, языцбен жларбжара при конференция Амепкара. Имя погоходира конференция, и сейчас приготовала, хужгара и жюби наркна, хужгара и жухбенза. Рака хымшиз так захаз, дачагинес Владимир Анкваб, поэтки асабалаги и худем литература турухача и худем рджию побрехнапи конференция мышкеми песот аюбе пиамшаза районко апсна районко царах шокеха харе хчима дарахнапи и рытан хайца верала Владимир Анкваб ирчерала и сахеркнапхера а конкурс ака юба зиги цадрот наси венрал ираман браскил акны гобатука браскил рашту хрцу хойтва браскил символ ка хасабала яхепехта глаза шиги хабсад гилиха ихипшим зхяпито энткарат хананхо уи ежиже бшуксана хцо ашуксза инаме бгохо браскил рашту хрцу хойтва темаланс айсе хасабла иха хабсна рома чар ихяца глуерия хопшрома ахаир пшиша арпшахил шаша а конкурс ебас юбена апснарионка ирылахан уй этап кнейме песот яра ежепш брза дачгге айдыги тапха айдыги поэтесса асанят зыбава дыкоп убри льюм такой тагана хара хнайтыцо журнала псангири гепхебехет ахнапи убри ларчарат хулпазы мепкоход на центрахна хайшер варка мис разве сахар карчуйца абжарата бипара яцана кодрио пакнат им цухрым якунаганы ятапнага хахопшитахнапи зыцбухо жларбжарапи нсацардырт конференция ими пагарни қохыз хихозыцбух связ агна хампада агwana гара хаму агвахораги хагяк гугод устфиqalapha хара хақно барихими песохнапи хинткарат университет джа кафедра корабхидзинаргылана безфа акпи аюбеби кафедра литература кафедра уха егирта кафедра курчунтги харахцарава атыпын пецарава чышала ачалар хура дырпшыпха ус адыги қалаша сиямой харал шода жахнати хакалига цузыги ус цахва хымпада дыра рчалар хура хазбшу
акыр иаԥсоу аҩызцәа, шәара шәазыӡырҩуан арубрика аҵарадырра аҳәаақәа.